Batajnice do Medaka, od Borče do Žarkova, od Mirjeva do Bloka 45. Beograd se budi uz Filipa. Užasno mrzim političku korektnost. Užasno. Znaš, moraš da paziš šta ćeš nekome reći da se neko ne uvredi. Jedan drugara koji dolazi iz Mađarske, jedan drugara iz Hrvatske, drugara iz Bosne i uvek kada se šalimo negde na taj račun, apsolutno se niko ne uvredi i apsolutno niko nema problema sa tim i apsolutno svi znamo da je to šala. Gde je nestala razlika između šale, bezazlene i dobre i fine, sa jedne strane i sa druge strane onoga, to nije politički korektno, sa tim se ne šali, stvarno ne znam. Ali znam za jednu seriju koja je imala mnogo političke nekorektnosti, a svi smo je obožavali i nikome apsolutno to nije smetalo. You stupid woman. To je bila serija Alo, alo. Glavni lik, gospodin Rene, odnosno Gordon Kane, preminuo je juče i serija Alo, alo je sigurno tema o kojoj treba da se bavimo i to ćemo i uraditi u nastavku ovoga dana. Apsolutna politička nekorektnost i apsolutno tako dobro, kako samo Britanci znaju. Ostani uz Radio 3. On je bio neverovatna faca i stvarno mega talentovani glumac i nikada možda na prvi pogled ne bi mogao da kažeš da on dolazi iz jedne radničke porodice i iz jedne porodice u kojoj umetnost uopšte nije bila tako lako dostupna. Takođe, nikada ne bi mogao da kažeš da on nije bio profesionalni glumac, već da je slučajno zapao u audiciju, a onda i odigrao ulogu koja ga je proslavila. Šta ti je sudbina? Serija sigurno nikada ne bi bila ista bez njega. Alo, alo, bez Renea, pa ne ide to tako. Renea je tumačio Gordon Kane, koji je preminuo juče. Ipak, naravno, kada je reč o ovakvim likovima, mesta za tugu nema, zato što ga se jednostavno sećamo samo po stvarima koje nam bacaju osmeh na lice. Lieutenant, what I am about to say to you is in the strictest confidence, just between you and me. René, I am your friend. Yes. There is another sausage containing the original painting, the real one. Ali faca poručnika Grubera kada Rene priča o kobasicama. Good morning. Good evening, officer. How comforting to know that you are doing your duty. Do not waste your torch. It is a Dick night. Rene je zaista ulogu odigrao baš kako je trebalo. Imao jednu saobraćajnu nesreću zbog koje u 7. sezoni imao veliki ožiljak na čelu, ali njegov način glume apsolutno se nije razlikovao od onog prethodnog. I thought I was never going to get out of there alive. Question after question after question. Only I gave nothing away. Oh, René, you are so brave. While you were there, I lit candles. You were praying for me? We had a power cut. Logično. Čist britanski humor, apsolutno ni malo političke korektnosti. To je ono što je napravilo ovu seriju toliko dobrom i to je ono što, eto, vidite, nikome apsolutno nije smetalo tih 80-ih godina. Neke stvari o seriji Alo, alo verovatno niste znali. Mi vam ih otkrivamo u nastavku ovoga dana na Radiju 3. I ovog čoveka definitivno nikad nećemo zaboraviti. You stupid woman. On je bio René Artois iz čuvene serije Alo, alo. O Reneu se mnogo toga pisalo i mnogo toga pričalo, a o seriji već da ne govorim. Neke od tih stvari su ostale nepoznate većem delu javnosti. Da li ste znali za ovo? Gordon Kane u privatnom životu je bio deklarisani gej. Nasuprot tome, glumac Guy Sinner, koji je glumio poručnika Grubera, u privatnom životu je poznat kao veliki zavodnik i ženskaroš. Glumica Carmen Silvera, koja je glumila Reneovu ženu Edith, u stvarnom životu bila je samo 8 godina mlađa od Rose Hill, koja je glumila njenu majku Fanny i koja u seriji izgleda kao da je matora ko Biblija. Slika posrnula Madonna sa velikim sikama prodata je 2007. godine za 4000 funti. Otac Aleksandra Marnera, pukovnika von Stroma, bio je pukovnik u ruskoj vojsci. Policajca Kreptrija glumio je Artur Bostrom, koji je od cele glumačke ekipe jedini tečno govorio francuski. A u seriji Good Morning, već čuvena rečenica. Serija Alo, alo će sigurno biti još jednom reprizirana ove godine, ne znam na kom kanalu, ne znam ko sad ima prava, ali znam koliko je često repriziraju, pa eto onda imat ćemo sigurno i prilike da se na taj način još jednom podsjetimo ne samo Renea, već apsolutno cele ekipe koja je dala jednu potpuno drugu dimenziju pravom humoru.